Yes, twongeye kwasuza mwebwe nshuti mukunda kumva ibiganiro binyura kuri iyi channel, ndetse kandi tunabashimira uburyo mudahwema kutwereka urukundo ndetse no kumva ibyo tubageza umunsi ku munsi. Rero uyu munsi tugarutse mu makuru ari kugenda avuga mu bijyanye n'imikino by'umwihariko, dore ko amakuru ari menshi. Rero turaza kugugura mu bijyanye n'ikipe y'u Rwanda Amavubi iri kwitegura imikino ya Benin ndetse na Lesotho. Hari amakuru ari kugenda avugwamo ndetse n'imyiteguro iri kugenda ikorwa nuko biri kugenda bigenda umunsi ku munsi. Ndakubwira kandi kujyanye na equipe ya APR FC ndetse na Police FC, amakuru ari kugenda avugwa ahangaha mu Rwanda ni menshi cyane. Rero aya ngaya turaza kuyacamo uko ngiye mbikubwiye, ndetse tuzi no kuvuga ku bijyanye n'inama yabaye ya Rwanda Premier League, uko yarimo kugenda yiga ku bijyanye nuko umwaka ushize wa shampiyona urangiye ndetse no gutegura umwaka utaha, dore ko rwose n'igihe shampiyona y'umwaka utaha sezo 24-25 nayo yamaze kujya ahagaragara uburyo ki izatangira ndetse n'amatariki izatangiriraho. Rero aya ngaya ni makuru tugiye kubakiraho, nkubwire ngo wowe ikaze kuri channel, nkubwira ngo kandi utarakanda subscribe yikore, ubundi twebwe ibiganiro byacu byo tukugeze nkuko tuba twabiguteguriye. Ahangaha ni kuri Ajab TV show, mbaye ikaze. Rero nkuko nari nkubwiye yuko amakuru yacu tuyahera ku ikipe y'u Rwanda Amavubi, rwose amakuru ari kugenda avugwamo ni menshi, dore ko umutoza Frank Troski we yavuze ko imyiteguro iri kugenda neza mu kuba bari kwitegura imikino izabuza na Lesotho ndetse n'igihugu cya Benin. Rwose batangaje ko ibintu byose bigenda bigenda neza, ari abakinnyi ngo umwuka ni mwiza nkuko yajya bigarukaho. Yavuze ko kandi bari kugenda bakora ibishoboka byose, ari ugusaba ibijyanye n'amafaranga yakwifashishwa, za prime n'ibindi, kugira ngo umukinnyi byarushaho kwishima. Ndetse kandi umutoza nagarutse kuri rutayizamu ukinira ikipe ya Bugesera ku busanzwe Anne Arija, uyu ni umunyasenegale. Yavuze kandi yuko ari we watanze igitekerezo cyangwa se yifuje yuko uyu rutayizamu Anne Arija yaza mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi, nubwo hari ibitaraboneka nk'ibyangombwa bimwemerera kuba yakinira igihugu runaka. Kuba rero ari umunyanigeriya kandi kugira ngo ube wakinira ikindi gihugu bisaba ko byibuze uba ukinya muri iyo shampiyona byibuze imyaka 5. Ariko uyu rutayizamu Anne Arija we akinnye mu Rwanda sezo y'umwaka umwe gusa, ni nawo amaze muri Bugesera, dore ko yasinye imyaka 2 muri Bugesera, akaba amazemo umwaka umwe. Rero uyu rutayizamu yifuzwe n'amakipe menshi cyane, nk'ikipe ya Police FC, dore ko rwose ino kipe bananiranywe. Hari ibyo ngo batagiye bamuha nk'uko Anne Arija yajya bigarukaho, ndetse n'ubuyobozi bwa Police FC, dore ko na perezida w'ikipe ya Bugesera yavuze yuko hari ibintu byinshi batumvikanye bigatuma Anne Arija atabasinyira. Rero Arija byavuzwe yuko mu minsi itambutse hari amakuru menshi aharamwerekeza muri ekipe ya PFC cyangwa se muri ekipe ya Police FC. Rero ikintu cyagiye kivugwa bikagenda bigarukaho n'abantu benshi batandukanye, nuko uyu rutayizamu ngo kandi yari guhabwa ubwene gihugu bw'u Rwanda, bityo akazajya amagarwa mu gihugu cy'u Rwanda akayakinira Amavubi nk'ibisanzwe. Dore ko ku busanzwe u Rwanda bizwi ko rutayizamu bayo basa naho ari nkene mu gushaka ibitego, ari benshi bagiye bahari nka Nshuti Innocent, uyu ni rutayizamu abanyarwanda ari kugendera muri no minsi. Dore ko n'umutoza Frank Troski yamugarutseho avuga ko mu gihe Anne Arija byaba bitarakunda yuko ahabwa ibyangombwa ngo akinire u Rwanda Amavubi, hazitabazwa uno mukinnyi Nshuti Innocent. Yavuze ko nawe ari umwataka mwiza yaza kuba yabafasha muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Gusa ariko nakomeza ashimangira ko Arija ari umukinnyi mwiza cyane w'umwataka wabafasha kuba batsinda ibitego ndetse no kuba bazitwara neza mu gushaka ibitego ndetse no gushaka tike kujya mu gikombe cy'isi 2026, dore ko u Rwanda ruyoboye itsinda n'amanota agera kuri 4 yose. Rero Arija nawe yavuze yuko ari ikintu cyiza cyane ko yaramaguye muri ekipe y'u Rwanda Amavubi, nyuma yaho sezo yari irangiye iyo mwaka we wa mbere mu Rwanda agahita aba top scorer atsinze ibitego 15, dore ko yabenganyaga na Victor Mboma rutayizamu kipe ya PFC nawe w'umunyanigeriya mwene wabo.
ariko bigaragara ko rwose Anne Arija ashobora kuba afite urwego ruri hejuru y'urwa Mboma. Ni ukuvuga ko abantu benshi basesengura bavuga yuko niba rutahizamu Anne Arija udafite abantu benshi bamufasha mu kumuha imipira, dore ko imyinshi ayishakira, bavuga yuko rwose ari hejuru cyane kurusha Mboma, kuko ngo Mboma niba atsinda ibitego 15 afite abakinnyi bakomeye cyane bamufasha muri equipe ya PRFC. Bivuze ko ngo mu gihe Arija yaba afite abantu benshi bamufasha yatsinda ibitego byinshi cyane, cyangwa se mu gihe aba ari muri equipe nziza imuha byose akeneye nka prime, ikaba ibasha kumuha byose akeneye, rwose nawe yaba ari umukinnyi w'igitangaza nk'abandi bose. Rero ngo ngiyi ni impamvu yatuma APRFC yaramutekerejeho. Gusa ariko nubwo chairman wa APRFC Richard Karasira yagiye abikwepa yivuye inyuma avuga yuko nubwo Arija ari umukinnyi mwiza, ariko ngo bafite Mboma, ngo ntabwo ari ngombwa cyane yuko basinyisha uyu rutahizamu Anne Arija wa Bugesera. Rero ibindi biri kugenda bivuga muri ino kipe rwose y'Amavubi ngo nuko ari gukora ibishoboka byose, dore ko umutoza Frank Troski Spider yakomeje avuga yuko Ferwafa irimo ibikoraho mu buryo bushoboka bwose, dore ko ngo bandikiye Ferwafa ndetse na kafu kugira ngo basabe kugira ngo rwose uno mukinnyi Anne Arija abe yahabwa ibyangombwa azakine ino mikino yose uko ari ibiri, ari wa Benin ndetse n'umukino wa Lesotho. Rero kandi Frank Troski yakomeje avuga yuko azi neza yuko amategeko yahindutse ari amategeko ya FIFA ndetse na ya CAF agenga uburyo abakinnyi bahabwa ibyangombwa byo gukina ibihugu runaka. Rero yavuze ko mu gihe kidatinze ngo tuzamenya igihari niba Arija azakina, dore ko yatanze icyizere cyane, dore ko kandi hari n'abantu batanze ibitekerezo bavuga yuko Arija yasorwa mu rwambariro cyangwa se aho abandi bakinnyi b'Amavubi bari mu mwiherero bari, ndetse n'imyitozo akorana bagenzi be ikaba yahagarikwa. Ariko uyu mutoza w'Amavubi Frank Troski yavuze yuko atari byiza yuko Arija yasohoka muri uyu mwiherero, kuko ngo mu gihe ibyangombwa byayonetse, dore ko natanze icyizere cy'uko rwose Ferwafa yabigize ibyayo iri kubikuraho ngo bizaboneka byanze bikunze, ngo yaba yaramaze kwitegura neza, yarakoranye imyitozo na bagenzi be, ikindi kandi bakaba baramenyeranye, bigatuma mu gihe yazaba ari gukinira ekipe y'u Rwanda Amavubi cyangwa se aho ibyangombwa yazatanga umusaruro mwiza muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Rero Amavubi reka tube tuyasubikiye ahangaha, tugaruke kuri iyi nama yahuje amakipe 16 yakinnye shampiyona y'u Rwanda umwaka ushize. Dore ko Rwanda Premier League Board ifite inshingano zayo zo kugenzura, gutegura no gushakira ubushobozi amakipe agize shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, yemeje uburyo bwo kuzajya ihemba amakipe ikurikije imyanya yagiye isorizaho muri shampiyona. Ibi ngibi rero byagiye bivugwa mu minsi itambutse, dore ko mu myaka yagiye itambuka hari amakipe yagiye agaragara ko agurisha imikino, wenda se mu gihe ikipe yaba yizeye ko itazamanuka mu cyiciro cya kabiri, ikaba yagurisha umukino cyangwa se ikaba yatanga amanota ku yindi kipe runaka bakayiha amafaranga, bityo igakomeza muri ubwo buzima. Rero iyi board ya Rwanda Premier League bakoze inama kuri wa 25 abagira byinshi bemeranyweho ndetse n'ibyo bumvikanaho, harimo n'ikingiki kuzajya bahemba amakipe kugira ngo rusheho guhangana hagati yayo no kugurisha imikino, ndetse na za ruswa zagiye zivugamo cyangwa se bizwi nka bitugukwa bibe byagabanukamo. Rero ibi ngibi byagarutsweho n'umuyobozi w'iyi federasiyo Rwanda Board Premier League. Uyu nguyu nta wundi yitwa Haji Yusufu Mudaheranwa. Rero mu nama yahurijwemo cyangwa se mu nama yaregamije gutanga ibitekerezo idasanzwe yateranye kuri uyu wa gatandatu ku wa 25 ku cyicaro cyayo ku Kimihurura mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Iyi nama yahuje abayobozi b'amakipe 16 yakinnye Rwanda National League cyangwa se Primus National League 2023-2024 nk'uko byari byagiye bigarukwaho. Rero umunyego zari ku murongo w'ibyigwa harimo kureba uburyo umwaka ushize wagenze cyangwa se kurebera hamwe uko shampiyona y'umwaka ushize yagenze,
ndetse no guhana ibitekerezo ku mpinduka zakorwa mu mwaka utaha kugira ngo urwego rwa shampiyona ruzamuke ndetse n'amakipe arusheho kubona ubushobozi. Hari kwereka abanyamuryango raporo y'umutungo w'umwaka wa shampiyona wo mu 2023-2024 ndetse no kubereka bamwe mu bafatanyabikorwa bashya byitezwe ko bazazamura ingengo y'imari yari isanzwe igenerwa amakipe muri buri mwaka uko wagendaga ukinwa. Ndetse kandi hari gukorwa imbonerahamwe y'imikino ya shampiyona y'umwaka utaha idashingiye ku guhura kw'amakipe hakurikijwe uko yahuye mu cyiciro kibanza ibizwi nka fazale cyangwa se shampiyona. Iyi gahunda rero ikazashyirwa hanze mu minsi ya vuba cyangwa se hakiri kare ngo nyuma yo kuzamuka kw'amakipe avuye mu cyiciro cya kabiri ndetse no kwerekana ko amakipe yose yujuje ibisabwa ibizwi nka CAF Club Licensing bimenyerewe gukina cyangwa se amakipe yemerewe gukina muri shampiyona. Rero ibi ngibi biri kuba nyuma ko hari kuba imikino ya playoff mu cyiciro cya kabiri, amakipe 4 ari gushakisha tike kujya mu cyiciro cya mbere agiye atandukanye. Rero ngo nyuma yuko hazazamuka ano makipe ngo niho bizatangazwa neza uko ingengo yo mwaka utaha cyangwa se karandiriye izaba iteguye. Ikindi rero cyagiye kigarukwaho hari kandi guhemba amakipe yose uko ari 16 ku mpera ya shampiyona hakurikijwe imyanya yagiye isorezaho uburyo bugiye butandukanye. Uburyo bwo gusimbura ubwari busanzweho ikipe imwe rukumbi yegukanye igikombe cya shampiyona ayo gusa yahabwaga igihembo kingana na miliyoni 25 z'amanyarwanda y'u Rwanda. Dore ko byavuzwe ko ubu ngubu igiye kuzajya ihabwa miliyoni 100, ikipe yatwaye igikombe ikahabwa igikombe ndetse na sheke miliyoni 100 ndetse n'amakipe yandi asiga ikora 15 nayo akagira igihembo ahabwa kugeza kuri ekipe igiye kumanuka mu cyiciro cya kabiri nayo ikaba yagira akantu runaka imanuka naka kamverope kugira ngo n'ubutaha izakore izi ko hari ikintu runaka mu cyiciro cya mbere yahakuye cyangwa se yazaza igaruka ifite icyo izahakura. Hari kandi kuba buri mukino hazaba hahembwa umukinnyi witwaye neza ibizwi nka man of the match kugira ngo hazamurwe ireme ry'irushanwa ndetse no guhatana hagati y'abakinnyi. Ibi ngibi bikunze kuba ku mugabane w'Uburayi n'ahandi hatandukanye aho usanga buri mukino uba utorwamo man of the match. Rero ku mpera z'umukino bagahemba umukinnyi wagiye witwara neza bizwi nka man of the match. Rero abagize amakipe 16 kandi batanze ibitekerezo ko hari bimwe byari bikwiye guhinduka umwaka utaha w'imikino, harimo nko kuba hazamurwa umubare ntarengwa w'abanyamahanga bakemererwa gukina icyiciro cya mbere mu Rwanda bari bisanzwe ari 6 bakaba bakongerwa bakava kuri umubare wa 6 bakazamurwa bakigera hejuru. Rero ikino gitekerezo cyo kikaba kizaganirwaho mu nama y'inteko rusange ya Ferwafa iteganijwe kuba kuri iki cyumweru kwa tariki 26 Gicurasi 2024 ndetse n'ibiganiro bitandukanye Rwanda Premier League izajya iganira n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Hari kandi yubahirizwa ryamwe mu mategeko agenga shampiyona ndetse no kuzamura ireme ry'amarushanwa nko kwimakaza umuco harimo nko guhana amakipe yitwaye nabi haba mu mikino ndetse no gutesha agaciro irushanwa iryo ari ryo ryose. Hari kandi kuba haboneka izina ry'umupira urugero nka Rwanda Premier League Match Ball akaba ari umukino umwe uhuriweho uzajya ukinwa n'amakipe yose muri shampiyona. Ibi ngibi rero biri kugenda bishakishwa umuti ngo abari umupira umwe uzajya ukinwa hirya no hino mu gihugu muri shampiyona aho kugira ngo ikipe imwe ikoreshe umupira wayo n'undi gutyo buri kipe ikoresha umupira wayo. Abanyamuryango kandi batangarijwe yuko shampiyona y'umwaka utaha izaba ifite
umufatanyabikorwa mushya nk'uko bajya bigarukaho. Shampiyona kandi y'umwaka utaha izatangira tariki ya 10 Kanama 2024, izasozwe ku tariki 30 Gicurasi 2025. Nyuma kandi iyi nama abayobozi bakoze b'amakipe 16 bitabiriye bakiriwe n'umuyobozi wa Rwanda Premier League mu busabane bwabereye ku Kacyiru ku cyicaro cyo kuri iyi nyubako ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali. Rero ibi nabyo reka tube tubicumbikiye ahangaha, ahubwo tugaruke nanone kuri ekipe ya APR FC ndetse na Police FC, dore ko nabyo amakuru ari kugenda avugwamo agiye ahadi. Reka duhere kuri ekipe ya APR FC, dore ko ariko inavugamo amakuru nko kwinjizamo abakinnyi bashya ndetse no gusohora abandi, dore ko rwose umweyo biri kuvuga yuko waba uri bugufi cyane kuba wanyuzwamo byanze bikunze kandi nta n'igihinduka. Rero ekipe ya APR FC ifite gahunda yo gutandukana n'abakinnyi 10 basanzwe bakinira iyi kipe, gusa aba ntibarimo abanyamahanga bayo 6 yaguze ubwo uyu mwaka wa shampiyona wari utangiye, dore ko uno mwaka ushize utangiye aribwo hagiye havugururwa byinshi bitandukanye muri ekipe ya APR FC ikemera gukinisha abanyamahanga. Rero muri bano bose uko ari 6 nta numwe uri ku rutonde rw'ugomba gusohoka, keretse umwe wagiye usaba ko yasesa amasezerano agashakisha akaryo ahandi. Rero amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe, nk'uko umwe mu bantu ba hafi b'ikipe ya APR FC babitangaje, yavuze yuko icyemezo cyamaze gufatwa ko hari abakinnyi batazakomezanya na APR FC mu mwaka wa shampiyona utaha nyuma yo kugaragaza urwego ruri hasi cyane cyangwa se umusaruro mukeya iyi kipe itigeze yishimira habe na busa. Muri abangaba bakaba harimo ba myugariro nka Nzotanga, hakabamo kandi Buregeya Place na Placide Rwabuhihi, hakaza kandi Kwitonda Ale Baka, Mbonyumwami Taiba, hakazamo kandi Ndikumana Dani. Bivuga yuko uyu nguyu azatizwa mu ekipe ya Marine, bifatwa nk'ikipe ya kabiri ya APR FC cyangwa academy yayo. Rero undi mukinnyi wasabye kuba yashakisha indi kipe ni Nshimiyimana Ismael Pichu. Uyu nguyu rero kugeza ubu ngubu ubuyobozi bwa APR FC bukaba butangaza yuko nta munyamahanga biteguye kurekura mu bo abaguze, nk'uko uwaduhaye aya makuru abyemeza. Abanyamahanga rero twazanye ntabwo ari abakinnyi babi, ndetse mu bo duteganya gutandukana nabo ntabwo barimo, keretse tubonye ikipe ishaka kugira uwo igura tukabyumvikana nibwo twamutanga. Kugeza ubu bose bazaguma ahangaha kuko bafite amasezerano. Ni amagambo y'umuntu watanze aya makuru muri APR FC mo imbere agira icyo avuga kuri uyu mweyo ndetse no gusohoka ko bakina bamwe na bamwe muri ekipe ya APR FC ndetse n'abanyamahanga. Mu bakinnyi b'abanyamahanga ekipe ya APR FC yari yaguze, urebye 2 nibo bakinnyi ibihoraho bakunze kugaragara muri shampiyona ishize y'uyu mwaka ushize, harimo nk'umunyezamu Paveri Nzira. Uyu nguyu rwose yakunze kuba umunyezamu mwiza, dore ko nawe umunyezamu w'irushanwa cyangwa se wabaye umunyezamu mwiza kuruta abandi muri uyu mwaka ushize. Hakaza kandi na rutahizamu Mfitambawama Chukwemeka, nubwo yagize imvune ariko ni makinnyi bagiye bakina bahozaho kenshi cyane. Abandi rero barimo nka Shaif Ed Shaibubu, Tadeo Luwanga, hakaza Pichu, bagiye bitabazwa mu gihe Apame Asongwe we yakinnye gake ahanini bitewe n'imvune yagiye agira za hato na hatoya. Nubwo bivuga yuko kandi ari we wahenze ikipe ya APR FC, yari ihombeye cyane nk'uko bigarukaho. Rero kugeza ubu ikipe ya APR FC ikaba ari mu biganiro n'abatoza batandukanye, nyuma y'uko umutoza wa mbere
Thierry Froger byatangajwe yuko atazongerwa amasezerano, dore ko ayo yari afite yararangiye muri ekipe ya PFC, akamenyeshwa yuko atazongerwa andi mashya. Hari gushakishwa undi mutoza waza gufasha ino kipe ya PFC kuzitwara neza mu mwaka utaha, ndetse no kuzitwara neza muri season itaha, hamwe no kuzajya kwitwara neza mu mikino ya CAF Champions League PFC yatsindeye kuzitabira. Muri bano batoza bari kwenda harimo bavuga ko bahabwa akazi muri PFC banadepojemo, harimo Aritzi Lopez utoza Nouadhibou yo muri Mauritania, akazi kandi Julien Chever wa Isaac Mimosa, hakaza kandi na Adel Morush watoje ekipe y'igihugu ya Tanzania ndetse n'ikipe y'u Burundi. Aho rero igihari nuko mu ntangiriro za Kamena iyi kipe izaba yabonye umutoza mushya usimbura Thierry Froger utazongerwa amasezerano, dore ko yamaze kubwirwa ko agomba kuba yakwigendera, aho kuri ubu ngubu uyu mutoza akina mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ko agifatwa nk'umutoza w'iyi kipe, dore ko niba urebye usanga bakwereka ko ari we mutoza kubera ko nta wundi barerekana. Rero mu makuru yandi reka tujye kuri ekipe ya PFC. Nyuma yuko tuvuye kuri ekipe ya PFC, no muri ekipe ya Police FC nayo iri kugenda ivugamo amakuru nyuma yuko ihawe cyangwa se itsindiye igikombe cy'amahoro, nayo iri kugenda ivugamo amakuru wenda se nk'umukubuzi uri kugenda uvugamo nyuma yuko twavuze ko arija kujyamo byanze, iri kugenda ikora ibishoboka byose ngo ibe yaba ekipe nziza ndetse izitwara neza mu mikino nyafurika ya CAF Confederation Cup nyuma yo gutwara igikombe cy'amahoro. Rero ikipe ya PFC, ikipe ya Police FC nayo yarangije kubwira abakinnyi 9 ko itazakomezanya nabo mu mwaka wa shampiyona utaha. Abangaba barimo abakinnyi bari bamaze igihe kinini cyane muri ino kipe, bamaze kwagera nk'iwabo. Rero amakuru ahari avuga yuko abakinnyi 12 barangije amasezerano muri Police FC, abagera kuri 7 barangije kubwirwa yuko batazongerwa amasezerano mashya, mu gihe abandi 3 bari bafite amasezerano bahawe ubutumwa bw'uko baba bashakisha amakipe bazatizwamo, cyangwa se wenda bakaba banakwirukanwa bagashakishwa bagahabwa agatike n'imperekeza gutyo, cyangwa se amasezerano akaba yaseswa. Rero mu bakinnyi bagiye basoza amasezerano babwiwe gushakisha andi makipe bakwerekezamo harimo nka Gadi Ndizeye ukina inyuma ibumoso, hakazamo kandi Rurangwa Moses ukina mu bugarizi bwo hagati, hakaza kandi Patrick Ruhumuriza ukina inyuma iburyo, hakaza kandi Rutanga Eric abigeze kwita Kamutera wigeze no kuba kapitene w'ikipe. Uyu nguyu yaranyuze muri ekipe ya PFC ndetse muri ekipe ya Rayon Sport. Muri aba ngaba kandi harimo kapitene Inshuti Dominique Savio ndetse n'umunyezamu Janvier Kwizera uzwi ku izina rya Gahungu. Rero ikipe kandi ikaba yatangiye gushaka amakipe izatizamo abakinnyi barimo nka Moses Nyamurangwa wari wavuye muri Sunrise umwaka ushize, hakaza kandi Jean Bosco Kayitaba ndetse na Nkubana Mark watunguranye muri uru rutonde, nyamara yari amaze iminsi yitwara neza, dore ko yanafashije n'ikipe ya Police FC gutwara igikombe cy'amahoro yegukanye nubwo ititwaye neza muri shampiyona. Rero bivuga yuko nyuma yo kugirana ibibazo n'umutoza cyangwa se n'abayobozi, myugariro Ndahiro Derrick yababariwe aho azaba ari kumwe n'ikipe mu mwaka wa shampiyona utaha, we ntabwo azirukanwa, dore ko ikipe rwose inahemba neza, usanga abakinnyi benshi bifuza kuyikinamo kimwe na ekipe ya APDFC nk'amakipe atanga umushahara mwiza cyane na rekitoma iri hejuru kurusha andi makipe. Dore ko nigiye kureba ingengo y'imari yayo usanga nka PFC habwa ingengo y'imari mu kuva mu gisirikare ndetse na n'ikipe
ya Police FC igahabwa ingengo y'imari avuye muri ekipe, avuye mu bantu bo muri polisi y'u Rwanda, bikaba bituma ari amakipe ahemba neza kandi ukabasanga ibintu byabo biri ku murongo byubakitse neza nta kibazo na kimwe. Aho rero iyi kipe kandi yatangiye ibiganiro na Hakizimana Muhadjili wasoje amasezerano gusa miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda, amasezerano y'imyaka 2 akaba kugeza ubu ngubu atari yasinya, dore ko amasezerano yari afite yarangiye muri ekipe ya Police FC Muhadjili, bakamuha rero andi bakamuha miliyoni 15 za recruitment. Gusa ariko Muhadjili we avuga yuko ashaka miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda nk'uko abandi banyamahanga bose ariyo bahabwa muri ekipe ya Police FC, dore ko yanavuze yuko nta kintu bamurusha, abantu baza bagahabwa miliyoni 35 nta kintu bamurusha na gitoya, ariyo mpamvu nawe yakwe guhabwa agatubutse nk'abandi bose. Muhadjili kandi yagiye avuga yuko nyuma yuko azava muri ekipe nationale Amavubi nibwo ngo azatangaza ahazaza he ndetse naho azerekeza mu mwaka utaha, dore ko yavuze ko ari amakipe menshi amwifuza harimo n'iyi polisi n'andi menshi ari hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda amwifuza, dore yuko rwose yagiye avuga ko icyo ashyizeho amaso n'umutima muri no minsi ari ugufasha u Rwanda kwitwa neza mu mikino rugiye kujyamo gushaka cye gikombe cy'isi. Rero kandi uretse abakinnyi bayihozemo, ikipe ikaba yaratangiye gushaka amaraso mashya hereye imbere mu gihugu, aho nyuma yo gukomanga muri Bugesera ishaka rutahizamu Anne Alija ntibikunde, dore ko perezida wa Bugesera yavuze ko amafaranga make batajya munsi ashoboka ari miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda kuri Anne Alija. Aya mafaranga akaba kandi yagomba kujya kuri konti ya Bugesera, hanyuma ikipe yabimuguze ikaba yazumvikana na Anne Alija amafaranga yagiye imuhemba n'ibindi bazumvikana, ariko byanze bikunze miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda zagiye kuri konti ya Bugesera. Yavuze ko kandi bamuhaye uburenganzira no gushakisha kugira ngo ikipe yindi cyangwa se atazanga gukina ngo ntago yahawe amahirwe yo gushakisha indi kipe. Rero uyu perezida yabigarutse avuga yuko n'umukinnyi mwiza ariko ngo bamubohoye ikindi ngo bamucuruza amafaranga bakagura n'abandi badahenze, rero ngo kuba bahabwa miliyoni 20 ngo niyo batajya munsi, hanyuma indi kipe yose ikaba yazagenda yumvikana nawe byagera ibyo bitangazwa ko ari byo byifuzwa muri Bugesera. Ariko ntibyakunze rero ko Alija ajya muri ino kipe ya Police FC, ahari birashoboka yuko aya mafaranga miliyoni 20 polisi yanze kuyatanga, cyangwa se akaba ari ibindi runaka batumvikanyeho neza nk'umushahara n'ibindi, dore ko ari umukinnyi ufite akazuza ke uzi gukina neza kandi ufite amakipe menshi ari kugenda amushaka. Bivuga ko kandi kuri ubu ngubu igeze muri Kiyovu no kipe Police FC, dore ko iri gushakamo kizigenza wayo ukomoka mu gihugu cy'u Burundi, bamwita Richard cyangwa se Richard Kilongozi. Shaka rero bazafatanya mu kwitwa neza mu mikino nyafrika ya CAF Confederation Cup mu mwaka utaha. Dore Police FC kandi nyuma yo kwegukana igikombe cy'amahoro izahagarara igihugu cy'u Rwanda mu marushanwa ya CAF Confederation Cup mu mwaka utaha, aho inashaka kwitwara neza muri shampiyona, ikaba yava ku mwanya wa 5 yari yasoreje mu mwaka ushize. Bikaba byifuzwa ko rwose igomba kubajya mu myanya y'imbere, dore ko yari ifite gahunda mu ntangiriro z'umwaka ushize ko yatwara igikombe kimwe mu bikinirwa no mu Rwanda, dore ko yanabigezeho, dore ko na Kotara ya Mashami VS wari umutoza wayo ndetse ukina itoza ubu baramubwiye ko agomba gutwara igikombe kimwe mu bikinirwa mu Rwanda, bitihise akaba yataha nk'igikombe cy'amahoro cyangwa shampiyona. Rero kuba yaratwaye igikombe cy'amahoro bivuze yuko ubwo byanze bikunze aticariye intebe ishyushye. Rero reka mbashimire mwebwe mwafashe umwanya mwumva ikintu kinyura kuri iyi channel yitwa Ajabu TV Show. Babwire kandi ibiganiro byacu byo nakagaruka, naho ubundi twebwe twitwa Ajabu TV Show. Imana ikomeze kubarinda ibiganiro byacu byo nakagaruka.